Kube buhlungu namhlanje naphekelelwa leli pholisa ebelizinikele emsebenzini nalo. Mjwara weminyaka ema-42 ubudala ebekasebenza nabo bathe wathoma ukuthanda umsebenzi wakhe ukusukela ekufikeni kwakhe emapholiseni ngomnyaka ka-2008. Ngevekepheleleko uhlanganyele nesiqhema esifunako nesihlangulako nabe siyokufuna abantu abathethwe zikhukhula KwaZulu-Natal. Bekakuyilabo ebebafunana nabantu abakhambe namanzi emlanjeni imsunduzi. Uhlangabezene nomraro ukuphefumula angemanzini. Wacwila nomsizi wakhe ekuyinja ibizo layo ekunguLiya. uLiya yena ucwile nakalinga ukusiza uSerjent Mjwara. Bekhabo likamufi bathi abazukukhohlwa nje nanje ngalento ebaveleleko emndenini. Ebekasebenza nabo bathi ube umuntu obekanesibindi awuthanda nomsebenzi wakhe. Ungqongqotjhe wezamapholisa ubheka icele uyiragile imbiko yokuthi amapholisa bekabuthaka kakhulu ukusiza abongazimbi bengikhukhula KwaZulu-Natal. Mjwara sukele usobentwana nabantwana ababili babendazana.